Rama kan kapai on Bombay unsa. Iyang o kasalelia mango. Yet Roman Wigach nan Bombay State Legislature. Program which can go up tasang Oxen Biayo, tan Apollo Kaway and Oxen Speaker, o ngay sa pagmamay latu, meranta amor matan sa kasakare chon way out of the wrong watch. Pwede iman sa kasakat nilang amoe imenchiyang ki hngal sa karan wow o kaping tan kupuran aninap sa machay coach hngal sa karan kay pani o wow lapkang kupuran arakso kong Bombay wow lapkang kupuran isunangan ko tachowan ko nukit sa pagmapitan ko nanalang ko nanganyi ko wow choror toka sa pagmachay kapunan mo yung Bombay the Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Caroline Movic, Speaker and Queen Kawatapasunat Case at Win Bombay, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, o Yangamoy Honorable Senator Stan Boros. Songkobong Labalaban Win Bombay, the Honorable Nelson Joseph, o Yangamoy Songkobong Kan Boros. Labalab kay Kan Boros Nampat Yanjia, Umotso, o Government. Hngal wan kakle dong chon Win Bombay unsak sa machinan kanan led mastikin kanan watch rakach o kacho ng program watch. Nikulak isa kalat animin sa kansun isa kwalo kakle katri isa kono winin ko ko sa net kay sa kacho wan siya piyata right ngal biyala malam chor kare isa kisunan wasan biyala malam Pela balap Polonia. Sa pagmachay speaker yung mga chimet, kachawan chingata wala manambuch, o pagkita lolo sang Senator Akram. Pero pwede kaya may quorum ayan sansan may ire oralak lumaw, may right kachi o apali. Ire kan masansan ng resolution calendar, kamamutang kasunod ng perkuni sa silulab niya kay sa kono, Nakapese kurantiyong nakamanaman sangat government na marka. Kacatong Congress kamanamantar wala na toran piling ko ko senate kay sa kayo. Muni watch mimi ni wanchala silap tuwanan walikit abukisidi sa silu o engkap apaling program and Bombay Community Health Center. Usus piyawi yero kamamutang kasunod watch ko ita ang ususi sa kwaluti. Kamamutang kapag number apo na sa kono wala piyawi sa kono. Nagawin ito, puwitan, audit, only and money ng barya at research silu. Nawan money, message at ito, tetepala. Nintuan gawin and finance, kasi yung unassigned fund balance, nagpatyo ni $1 million. Nan million real, gawin and kabina, pwede pa sonding ito, machepta na administration ng MOE, kan po piling ko kasunod kaysa kayo ang o kausela. Anan, na pwede money kan tin pachalang local government kan when apali mesoja apali yung lain and back dia degree sa kaya kanene and moni watch kan ganita ko yung kasunod yung machapita kuya ben kanene and moni kan kamumudang kasunod ng bepuni sa kayo lepanyari sa kono nagpapagmoni may pacho to sa government Amerika pacho to sa Congress o bilalera yung pinang ko kasunod kay sa kayo when apali chon tato and gandano son ma may apali program and family planning o apali po inaniray chon tato kan me yang apali program mo may bukas paras report sa kamdian mo ni Senator Carl Pachawan chairman irekan nan standing committee report number kus isisat kayo labing yabi sa gusto nakawait niya mo ni sang governor's communication ng Belmokwisi sa Kriyola Bunyabi sa Pono. Perti, pangkukuran po yung kukos ulit ang kamanata. One morning, may payda pa ano kusang na some personnel, one jala sa titit and reprogram o pachola vampiyol. Report sa kamtiyan morning, may Senator Paul Pachola via chairman. Irekan ng bit calendar, kamamata ko sa net ng best 50 ways sa Kisula Bunyabi sa Pono. Mapit shoreline development, mapacha ko maksokes, arot at out ang wasakan sa Japan Dawela square meter nen, arot at out and itawan ko sa net the regulation from the state. Landowners that
contractors sudah bangkwa Puyboy and Safrans. Usus Puyawi on kamudang kasunod was ng usus isa tuwaw eh. Kamudang kasunod ng Baptist isa tuwaw labinya isa kono. Or tao na nanalukap madalanim. Usus Puyawi on mimini usus isa tuwaw eh. Nabukat karot report sang kampiyansa ng Senador Edgar Batawan Chairman. Nikulak Isak na may zangan soon Isak tuwaw priyakat prisa kono. Ugin en ko kosandet kaysa kel kachapaner porentaulangan sa palmalay. Sa maray piyala malam choro nagan kaimsak aray piyala malam na chapter ayon ang wasan piyala malam piyala balak ng kolonya. Sa pagmatay speaker na pachawan at singadar bilang manamwaj o pagkataran Senador Ned Lolo. Apoy niya may quorum at irachikachik tayo may kachi o apani. Irakayo niya stand come to report ng best ko ni sa pono the big project at the town kay Mawiyawi ng Winet o irayakan kapanta o wiyala manam and Mawinwano. Standing up to reports ng best species at lamaw labing na praise of pono. Kaway pen floor motion yung nagkachosang first speaker Abram o pachep pensal at chukaya kan maging piklong na nalagan o karambang magmugatan boran nan sabakan medal maging gusit ko ko lang nistowa tawasang gusang kan. PUC o Abasam Telecommunications kan nabalita daw po ng sumbungan Sulay led September. Mabukat Karos report sa Senador Edward Nagachawang niya Chairman o Ensansan Makamtirya Maabali di PWTNC o R&D. Standing up the report ng Pestipisi sa Pono, Labinyari sa Pono, itan kamamudang kasunod ng Betapuni sa Pono, Labinyari sa Pono, ong kamanaman, ong morning ong local government. Mabukas Karos report sa Senator Carl Nagachawamia Chairman o Karos Uchun. Iragarayaw ye resolution calendar. Kamawudang kasunod ng Betapuni sa tuwaw labinyan ray sa Pono mapit tatok o appointment meeting lap yung mabanguyaw ng Moin Kidipech may ADIL, the Association of the Pacific Island Legislature. Kamutan kasunod ng BPC sa Labinyari sa Pono, pagpagtayin ng resolution kasaleta uchuch ang winning ko kasunod and Pacific Watch Meded ABIL on program and US Merchant Marine Potential and kakalaw eligibility Meden on sa pagmachay sarikan at aramasakan ng ngong kitatok also. Resolution Watch Pan was at national government and FSM, Talao, Ormay, and Bukak LP and US Congress, the agency kan and US on Wiyape, the Bandak sa Wase, Kamangayta, Wiyape Tatongkan, and Sarikan, and Gakpachawan, Araychuman Sindugo, and the Dok Punso Lautkan. Kamawatan ko sunod ng Bepkip, isisa kayo Labinya Grace sa Pono, e Bruya Pagpag Yusang Billion ABIL, Uya kangong yu on organization kan magin apali achay labin set kan o bilyamagi organization mapitata conservation and apali uya ben enforcement environment hazard also kan magin mamaligi sa pamachay labin set o kasi laki kara sa kan medeta kawal egin parata. Eponen uyawi o identify organization kan maapali paduot. Kamutan ko sunod ng BPC sa Riyaw Labinyari sa Pono, yay makamit chowe kan and ABIL and ngongki o eubene o kasaneti uyaban regional recycling resolution na kan kakache apali waste material kan ong tamak chay ng Pacific so-so-bay. Mabukat Karot report sa Senator Dikanet na Pachomiya Chairman o usus po ita no usus isa kwalo a. Iragasidu yay pilkalanda. Kamutan ko sunod ng PPC sa Riyaw Labinyari sa Pono, pit morning magkamanaman niya o chala sedikit ang katatawag yung piyawal. Huwag tatlawan mo ni sang dopriyanan bakit o lang doprimanan.
money when the talk yung meeting the sambal mabang ya utombe ye Micronesian Island Forum na mini di wanchala nen demelkit kuburan malan wow na tawar ko ek malan wow ay benta taong sa maran money wan money wo en gak porotonan money me kaman man ko en gak apali Micronesian Island Forum tatawang kan ilagatayo ye tatawang kan me katawa besay kunsatla elar nambe ab ko ni sa kono le menjadi sa kono kan kaya ta pochet seeding ki medium riau kamu madam ko watch pil kaman manda kamu madam ko sunat nambe ka pi sa dula menjadi sa kono kaman man en mo ni me batch ni wanchalas lok sidinan wana pit ko ka kapali anane no sen auditor ninduan tan kanene o ananan selak kwe meeting kan me irai kin pache o samche kan me yang api won chalan nen de market on consumable goods o chalan nen wana kiten gak pache o auditor representative fund me bukaj karos report sang Senator Carl me pachong me chairman ame change out the run which o kalangan and report karos